Te letra e parë e Pjetrit, kapitulli 3, vargu 18-19. Πρώτη επιστολή του Πέτρου, αδελφέ, πρώτη Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, για εδάφιο, παράγραφε, 18-19. 18 και 19 εδάφιο, αδελφέ Αντώνη. Τρίτου κεφαλαίου του πρώτου Πέτρου. Ναι, διαβάστε το. Lexoj. 18 dhe 17 dhe 18, ne? 18-19. 18-19. Sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të drejtet, për të na quar te Perëndia, u vra në mish por u ngjall nga fryma, me anë të së cilës ai shkoi tu predikoi frymrave që ishin në burg. Pyetja është, u predikoi Krishti të vdekurit që vdiqën që nga përmbytja e Noeut, apo që nga Adami? Okay. Η ερώτηση είναι, κήρυξε στα πνεύματα εν τη φυλακή από το κατακλυσμό και έπειτα ή από το Αδάμ και εδώ? Ο Κύριος μας κήρυξε μόνο σε αυτούς που έζησαν από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή. Zoti jon ju predikoi atyre që jetuan nga Adami deri tek Mojsiu. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαιναν στον τόπο της Βασάνου όπως πήγε ο πλούσιος. Ato njerëz nuk shkonin tek vendi i mundimeve sikur se shkoi i pasuri. Και αυτοί πήγαιναν στον Άδη, αλλά σε ένα τόπο φυλακής. Edhe ato shkonin në Hades, por ishte një vend që ishte vendi i burgu i Hades. Ήταν σε ένα ξεχωριστό τόπο από τους άλλους. Ishin pra në një vend të veçantë nga të tjerët. Στον Άδη όμως. Por në Hades. Γιατί ο Κύριος μας, το είπαμε και σε σύνοδο, δεν πήγε και ξαναπήγε στον Άδη. Μία φορά πήγε στον Άδη 3 μέρες και 3 νύχτες. Dhe Zoti e thamë dhe në kongresin e punëtorëve se një herë shkoi në Hades, shkoi 3 ditë dhe 3 net. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι, μας το λέει στο 5ο κεφάλαιο Ρωμαίους. Dhe na thot tek Romakët në kapitullin e 5 për këto njerëz se kush janë. Είναι μια συγκεκριμένη μερίδα από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή. Është një pjesë e përcaktuar e njerëzve pra që ishin nga Adami deri tek Mojsiu. Διαβάστε από το εδάφιο 5 Ρωμαίους, από το 12 μέχρι το 15, τα 3 εδάφια. Lexojmë 3 paragrafe nga kapitulli 5 i Romakëve, 12, 13 dhe 14. Prandaj ashtu si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë, dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja ushtrit e të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan, sepse derisa u shpall ligji, mëkati ekzistonte në botë. Deri te ligji mëkati ekzistonte në botë, por mëkati nuk numërohet nëse nuk ka ligj, por vdekja mbretëroi nga Adami deri te Mojsiu, dhe mbi ata që nuk ishin mëkatuar me një shkelje të ngjashme nga jo Adamit, që është figura e atij që duhet të vinte. Μάλιστα. Εδώ μας λέει ότι ήρθε η αμαρτία στον άνθρωπο από τον Αδάμ. Këtu na thot se mëkati tek njeriu erdhi nga Adami. Και ο θάνατος πέρασε σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό όλοι πεθαίνουν. Γι' αυτό όλοι πεθαίνουμε. Vdesin. Nga Adami pra erdhi vdekja dhe për këtë arsye të gjithë vdesin. Γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί, δεν υπάρχει αναμάρτητος. Sepse gjithë jemi mëkatar, nuk ka të pa mëkat. Και λέει τώρα στο 13 μας κάνει μια παρένθεση. Dhe thot këtu tek 13. Και λέει μέχρι τον νόμο ήταν η αμαρτία στον κόσμο. Deri kur u shpall ligji, mëkati ekzistonte në botë, pra ishte mëkati përpara ligjit. Δεν μπορεί όμως να λογαριάσει ο Θεός την αμαρτία από τη στιγμή που δεν υπάρχει νόμος. Por Perëndia nuk mund ta llogarisë mëkatin nga momenti që nuk ka ligj. Δηλαδή αν δεν υπάρχει ο νόμος που σου λέει απαγορεύεται να περάσεις με κόκκινο φανάρι, δεν μπορεί να σε γράψει τροχέα. Domethënë, nëse nuk ka ligj që të thotë se ndalohet të kalosh me semafor të kuq, si ka për të gjëbritur policia?
Απ' την ώρα όμως που υπάρχει το κόκκινο φανάρι και υπάρχει ο νόμος, μπορεί να σε γράψει η αστυνομία. Por në qoftë se ekziston semafori i kuq, domethënë, atëherë mundet policia të gjobisë. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι βασίλεψε ο θάνατος από τον Αδάμ μέχρι του Μωυσή. Këtu na thot pra se vdekja mbretëroi nga Adami deri tek Mojsiu. Και σε αυτούς που αμαρτήσανε, που δεν κάνανε την ίδια αμαρτία με τον Αδάμ, Mbretëroi edhe tek ata që mëkatuan, të cilët nuk bën të njëjtën mëkat që bëri Adami. η αμαρτία του Αδάμ ήταν να φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν υπάρχει πια τέτοιο δέντρο. Mëkati i Adamit ishte që hengri nga pema e ndaluar, pra që të njihte të mirën dhe të keqen. Tani nuk ekziston më ajo pemë. Οι άνθρωποι δεν έκαναν αυτή την αμαρτία. Pra njerëzit nuk bën atë mëkat që bëri Adami. Έκαναν όμως πολλές άλλες. Por bën mëkate të shumta të tjera. Δεν μπορεί όμως ο Θεός να τους καταδικάσει χωρίς να υπάρχει νόμος. Dhe kështu Perëndia nuk mund të dënojë këta njerëz derisa nuk ka ligj për ta. Τους τιμωρεί μεν γιατί η αμαρτία είναι αμαρτία, I ndëshkon nga njëra anë sepse mëkati është mëkat, αλλά τους δίνει μία ευκαιρία επειδή δεν υπήρχε νόμος και πήγε ο Κύριος και τους κήρυξε στον Άδη. por ju jep një rast nga që nuk ekzistonte atëherë ligji, pra shkoi Krishti që t'ju predikoj atje ku ishin në Hades. Ο Κύριος μας πήγε στον Άδη όπως ήρθε εδώ στη γη. Zoti jon shkoi në Hades ashtu sikur se erdhi edhe këtu në tokë. Τους είπε ήρθα να σας σώσω. Ju thot, erdha t'ju shpëtoj. Όσοι τώρα τον πίστεψαν. Όσοι δεν τον πίστεψαν, δεν τον πίστεψαν. Tani, ata që e besuan, kush nuk e besoi, nuk e besoi. Όπως έγινε και εδώ στη γη με τους ζωντανούς. E njëjta gjë sikur se u bë edhe këtu në tokë me të gjallët. Από τότε όμως που έρχεται ο νόμος του Μωυσέως και μετά, Po nga kur vjen ligji i Mojsiut dhe këtej, nga ligji i Mojsiut e këtej, μας είπε η Γραφή στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, na thot historia e shkrimit tek historia e të pasurit dhe Lazarit, të varfër, ότι πάνε οι μεν στον τόπο της αναπαύσεως, στον κόλπο του Αβραάμ, ή δεν πάνε στον τόπο της Βασάνου που πήγε ο πλούσιος. se disa shkojnë në vendin e mundimit ku shkoi i pasuri dhe të tjerë shkojnë në vendin e paqes tek përqafin tek Abrahami, domethënë. Όσοι τώρα δεν άκουσαν καθόλου από τον νόμο του Μωυσέως και μετά, Tani të gjithë ato që nuk dëgjuan nga ligji i Mojsiut e këtej, υπάρχει νόμος αλλά δεν τον άκουσαν. e kishin ligjin, por nuk ju binden ligjit të Mojsiut. Υπάρχει όμως νόμος. Por ligji ekzistonte për ta. Αυτή μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο Ρωμαίους, Ato na thot te kapitulli i dytë i Romakëve, por ato, αν θέλετε να το διαβάσετε από μέσα, να δείτε πώς θα κριθούν αυτοί. po të doni ta lexoni, të shihni se si do të gjykohen ato. Διαβάστε από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 11 Lexojmë μέχρι το 17. nga kapitulli i dytë, nga 11 deri tek 17. Sepse te Perëndia nuk ka anësi. Në fakt, të gjithë ata që kanë mëkatuar pa ligj, do të humbasin gjithashtu pa ligj. Dhe të gjithë ata që kanë mëkatuar nën ligjin do të gjykohen sipas ligjit. Sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë përpara Perëndisë, por ata që zbatojnë ligjin do të shfaqsohen. Në fakt, kur jo hebrejnë që s'kan ligjin nga natyra bëjnë punën e ligjit, ata megjithëse se kanë ligjin, janë ligj për vetveten. Këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre për dëshminë që i jep ndërgjegja e tyre, dhe sepse mendimet e tyre shfaqsojnë ose dhe akuzojnë njëri tjetrin, ditën në cilën Perëndia do të gjykojë të fshetat e njerëzve me anë të Jezu Krishtit sipas Ungjillit tim. Amin. Βλέπετε εδώ, δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Shohim këtu se nuk është një anësi nga Perëndia. Αυτοί λοιπόν που αμαρτήσανε κάτω από τον νόμο του Μωυσέως, Ato që mëkatuan nën ligjin e Mojsiut, θα κριθούν βάσει του νόμου του Μωυσέως. do të gjykohen sipas ligjit të Mojsiut. Όσοι τώρα δεν είχαν το νόμο αυτό, εμείς τα υπόλοιπα έθνη δεν το ξέραμε αυτό το νόμο, Tani të gjithë ato që nuk e kishin ligjin, pra që nuk e dinin ç'është ligji, αυτοί θα κριθούν με τον νόμο της
συνειδήσεως. Έτσι λέει, λογισμούς και συνειδήσεως. Ato që nuk e mësuan kur ligjin e Mojsiut, do të dënohen me ligjin e ndërgjegjes së tyre. Και θα το δείτε αυτό επίσης στο ίδιο κεφάλαιο λίγο πιο κάτω, να μην το διαβάσω όλο. Dhe këtë do ta shihni tek i njëjti kapitull që lexuam pak më poshtë, që mos ta lexojmë të gjithë. Διαβάστε το 25 και το 26. Lexojmë 25-ën dhe 26-ën. Sepse rrethprerja është e dobishme nëse ti respekton ligjin, por nëse je shkelsi i ligjit, rrethprerja jote bëhet mos rrethprerje. Prandaj nëse një i pa rrethprer respekton statutet e ligjit, a nuk do të çmohet pa rrethprerja e tij si rrethprerje? Εδώ τώρα μας λέει ότι η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη στον νόμο του Μωυσέως ωφελούσε. Këtu na thot se rrethprerja në ligjin e Mojsiut ishte e dobishme. Για μας η περιτομή είναι η αναγέννηση. Për ne rrethprerja sot është rilindja. Και λέει, εάν όμως τώρα εσύ είσαι παραβάτης του νόμου, δεν σε ωφελεί η περιτομή. Dhe thot tani, nëse ti je shkelës i ligjit, nuk të është me vlerë rrethprerja që je rrethprer. Η περιτομή του σου γίνεται ακροβυσία, δηλαδή είναι σαν να μην είχες αναγεννηθεί. Rrethprerja jote është sikur mos ishte rrethprer kurrë, domethënë. Është sikur të mos ishe rilindur sot. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν ξέραν τον νόμο του Μωυσέως και δεν είχαν περιτομηθεί. Por ekzistonin njerëz të cilët nuk e njihnin ligjin e Mojsiut dhe kështu nuk ishin të rrethprer. Και αυτοί όμως πράττουνε εκφύσεως, πράττουνε το λόγο του Θεού. Dhe ato njerëz nga vetë natyra e tyre, domethënë, bëjnë fjalën e Perëndis. Η ακροβυστία τους λέει, δεν θα λογαριαστεί αντί περιτομής. Pa rrethprerja e tyre nuk do të quhet sikur të ishin të rrethprer. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει τίποτα, αλλά αγωνιζόταν οι άνθρωποι να κάνουν το δίκαιο όσο μπορούσαν. Pra kishte njerëz të cilët nuk e dinin ligjin, por mundoheshin në jetën e tyre që të bëshin të mirën, domethënë, aq sa mundnin. Και σε αυτούς ο Θεός θα τους το λογαριάσει. Dhe këtë Perëndia do t'ju llogarisë. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι της Νινεβή. Për shembull, këtu mund të shohim njerëzit në Ninive. Οι άνθρωποι της Νινεβή δεν είχαν κάνει περιτομή, ούτε τον νόμο του Μωυσέως είχαν. Njerëzit në Ninive nuk kishin bërë rrethprerje dhe as nuk ishin ligjin e Mojsiut. Ακούσαν όμως το κήρυγμα του Ιωνά, μετανοήσανε. Por dëgjuan predikimin që u bëri Jona, u penduan. Και μας λέει γραφή, άνδρες της Νινεβή θέλουσι εγερθεί εν τη κρίση. Dhe na thot në dhjatën e re Jezu Krishti se burrat e Ninives në ditën e gjyqit do të ringjallen. Αυτοί δεν θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, δεν ανήκουν στην νύμφη. Ato nuk do të marrin pjesë në rrëmbimin e kishës, sepse nuk janë nusja e Krishtit. Αλλά θα σηκωθούν στην κρίση και θα κατακρίνουν, λέει, αυτή τη γενιά, γιατί πιστέψανε στο κήρυγμα του Ιωνά. Por do të ngrihen në ditën e gjyqit dhe do të gjykojnë sepse besuan predikimin e Jonas. Από εδώ λοιπόν βγάζουμε το συμπέρασμα Këtu pra nxjerrim atë përshtypjen ότι μέχρι το νόμο του Μωυσέους πήγαιναν στη φυλακή se deri në ligjin e Mojsiut nga Adami shkonin në burg frymrat. Σε αυτούς τους δόθηκε μία ευκαιρία να σωθούν όσοι δέχτηκαν. Në anë të predikimit të Krishtit tek ta ju dha një rast që të shpëtohen. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, αφού και δόθηκε νόμος στο ανθρώπινο γένος, στο Μωυσή, κρίνονται ή με τον νόμο ή με τον νόμο της συνειδήσεως. Kurse njerëzit e tjerë, pas ju dha ligji, domethënë, gjykohen sipas ligjit të Mojsiut, ose ato që nuk mësuan kurrë ligjin e Mojsiut, gjykohen sipas ndërgjegjes së tyre. Εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη βέβαια θα κριθούμε βάσει του Ευαγγελίου, έτσι. Kurse ne në dhjatën e re sot do të gjykohemi sipas Ungjillit të Jezu Krishtit. Amen.